Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Hmar ni som ni paku ni lai ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing. Amasan Chanchinthlang pui. CMO Churachan Puran thoka in shrit tirna. Manipura COVID coordination team in din. Congress in BJP Sarkar ringzo no thu no confidence motion an peglut. Manipur Police in Sarkar khap in rithei tam takan man. Sasun General Hospital Pune Maharashtra nule naute in thlungzom naleya COVID-19 in kaina vertical transmission masatakatlung. Yogen Club chu League Managers Association LMA Awards sangni somni in hlanani. ISL season sangni somni pakhata team sombok ni nokding. Tu hin chanchin kim changlemin. Dr. Vumchin Pauton Singh, Chief Medical Officer, Churachanpur in Thusu Kasimangin. Churachanpur District Hospital Compound Sunga, Tlamur Nisom Pakua in Thoka Nisom Nipanga, Sang Nisom Ni in Karsunga, Emergency Pharmacy Adam Do in Cho Amani, Lohanglu, Shimshime Umchun. Phone number 8413-853-322 Annole, 9612-893-135 Fahin. In report dinga in shrit tireni. Manipur Sarkar Nuya Churachanpur COVID-19 Command Control Room in Hmar ni som ni parita thusu kasimachun. Mi somthum parit numei pangale pasal somthum pathum hai chu akai thar musu kan thu shil. Hing akai thar ha hi Saikot ITI Quarantine Center le 113 Battalion BSF a umanni. Sample test zani som ni parit result sukna mi za somku hai chu an negative. Tu chena Churachanpura COVID-19 positive musuk tapo, zani som ni parit, active case som saripanga, damfel tapo, za som nga pathum. Pu Soimin Lianleng and Deputy Secretary Health and Family Welfare in Manipur Larsa Minga Thusu Kasimdanin. Manipur COVID Coordination Team in Din Thule, Anuya Angamo Purna Sim Relani Thuashil. Pusi Arthur Wartrio IAS chu Manipur Pumpui Mopurtu overall in charge Arutani. Pula Robul Fimate MCS chu Imphal West Ukrul Kamzongle Ziribam District High Mopurtu Arutania. Puti ke Simte MCS chu Churachanpur Chandel Pherzolle Tengnopal District High Mopurtu Dingarutani. Puwai Suraj MCS chu Thobal Kakching Senapati le Kangpokpi District High Mopurtu Ding. Chun David Ilengbam MCS chu Imphal East Bisenpur Tamenglong le None District High Mopurtu Arutani. Zanikhan Congress poll chun Manipura BJP Sarkar an ringzo no thu no confidence motion lekha Assembly Secretary kuta an peglut. Congress Iowa Palai Pu Kesam Megachandra chun Sarkar thilkhap in rithea sumdong tu pu lukhosele in zoma BJP Sarkar malangna hin. Congress Party chun BJP Sarkar Council of Minister le Chief Minister N Biren Singh chu anring zotano ani ti in Chanchin Bumi Hai Ko Marshal. Pu Megachandra in ashil peina chun BJP Sarkar in Sarkar khap tam doya sumdong tu chungthu CBI swiding a pek suk ningati tia Manipur Assembly Hall mewa ashil chu zani chana la pek suk no lein hi thubui chungchang hin Congress in BJP Sarkar chu aring zotano ani ti in ashil bok. Zanikhan Manipur Police Commando Bisenpura Inspector Lunthang Vaipei Officer in Charge Bisenpur Commandos in Roinanuya Sarkar khap in rithei tam takan man. Manipur Police Commandos hahin Sarkar khap in rithei puran hungding ti thuruk an shile in zamin dappuyan tho ngala. Sagol mang cycle road a mi pakhat in rithei puran mana. Mana umpa in thokhin in rithei brown sugar kg thum le gram zasari manani. In rithei mana hi cheng nui tam tak man ani. Mana pale in rithei mana ha hi Sagolmang Police Station a peglutan nitani in ei thulang na chunashil. Zani zandarit minute rit khan learning in Kina Richter scale 4.4 magnitude a shatin Mizoram asoy. India Rama learning suipol National Center for Seismology in Thusu Kasimdanin. Learning hi Champaya in Thoka Simthlang kilometers som ni Pasaria la. Nuiril kilometers soma in Thuka in Thoka hungen irsug ni nashil. Sasun General Hospital Pune Maharashtra
nuin anawa pai lai naw boma lai akai song lein India rama nuin nawa pai lai ya in kai zamna vertical transmission masatak chu alo tlungta nu le nawin kai song na vertical transmission hi naute anu sula lai ya tlung ani apai tu nu kha coronavirus an voichun anaw pai kha sulan thoka naw bom placenta hungen thanglin pe ani lein naw boma hin atak samamo haiba ka boruk tha adong na ani lein hi shi hi anin kai song pe ta ani hi thil tlung shilfina Sasun General Hospital's Pediatrics Department Head Dr. RT Kinikar in neina achun atlang puin nene pek leile in themvel na atlung dewvong hlak ania chu postnatal transmission ti ani chu lein nu alowin voi ani khoma naute a pingchar hin akayal ngai no nithum nilivela in kai song hlak ani ti in a shel Dr. Kinikar in a shel peina chun hi thil hin Dr. Lenars hai ta dinga chona thatak ami peka naw nei tu hi kar khat ma in anat na lowin langta shimani lein naute hi nasal swab test naran thok sample lak na an nei ngala ni thum hnungen anat na ahungen langtana akhu ahung sika natna do tu immune system sukbuina cytokine storm ahung nei ta ani ti in a shel hi naute hi thlapur hapta kar top tinga pingania ICU wa karni zet en kolani hnunga damsuk nin anu khom damna changen hospital hi anlo suk sanve veta hi thil tlung hi doctor haijun investigation ngor takinan neya karthum vengvong an buipui hnungen vertical transmission ani thu an suk ching chawani ti in Dr. Kinikar Chanashel Sasun General Hospital's Dean Dr. Murlidhar Tambe chun hi thil tlung hi India rama vertical transmission masatak ani ti in a shel Dr. Tambi hin Dr. Lenars in rimtaka naute le anu damna dinga thei top in suwa en koltu hai koma lom thu a shel bok LMA Manager of the Year sangni somni chu Liverpool High Manager Jurgen Klopp in hlanani ti in Sky Sports News chuna tarlang hi award hi English Football Club Manager hai laya choi moina in sang takani season khat sunga manager thothabik zol hai koma in hlan lakni in manager role in vote an pe kan thoka in hlan hlakani hi choi moina hluta kel kadong hi lomum kati hle aro puyani ti in Jurgen Klopp chun Sky Sports News ashel Manchester United manager Lonita Sir Alex Ferguson kha hi choi moina dong masatak le voinga zet dong tu ni in adong ron tak alani Klopp hin Liverpool club chu kumsom thum sunga Premier League champion no pui dong pui tu ani Barclays Premier League Manager of the Year sangni somni chu August thabula pungzar ni ngati Sinlung News 2 an thoka thuai lakdanin Indian Super League ISL season tan ani nok huna team thangthei ding za thi sukpung ani no dingana sangni somni pakhat season sungin team sombok anin el nok dingani ISL boot saitu Football Sports Development Limited FSDL hai chu zertop ni khananin thungkhoma hitakahin India rama football manga in el na in sangpol tak an fe pui pe dan ding an ngai tua League it kheltan ani no khuna team thangthei za thi sukpung no shi phot ding in thutluk nan sim FSDL in sangni somni pakhat ISL season adinga thutluk na an sim hi Kolkata Club Lin East Bengal tading chun loma rak no ding ani East Bengal hin season thara chu ISL in khel ve ngei be sei hle sin khom an be sei angin thila fe ta no ani East Bengal hin ama an sponsor quiz corp le anin thefel manchara season tharan thokin Indian Super League in khel thei be sei in sponsor tharding khom manjong meka FSDL thutluk na an pungsuk hnunga I League tinga in khelnok dingen ru mang na an sim angai talem ding ani Reds and Gold High Mel Malin Mohan Bagan chu ATK le anin zomta season tharan thok chun ISL ting anin langthei big ding ani Club Lin in Mel makum hlun hai hi season tharan thok chu lekin anga an umta no ding ani a lampui shan ve an shota ding ani East Bengal hin ISL bu sai tu hai hi Norview High sin khom I League ting bak anin langthei no ding ani season tharading hin FSDL chun ru mang na an sim nolta tu ta in thoken fixture khom an but sai tan ta thu shilin August ni som thum pakhat chun ISL sangni somni pakhat season fixture hi tlangzar man an be sei thu an shil August ni sari khen sangni somni pakhat season sunga anin khelna ding khom pung theyan tuma
Goa le Kerala hai chu ISL in khel na dinga ring kai pol taknin Goa hi mitam lemchun ani an ring ani Kholai hmuna khom ISL hi in khel hai sin khom stadium sunga en tu mi pui an lut phal ani no ding ania tukum October thla hin ISL workshop but sayan tuma hita ka hin an dan sang sang le in ke thui dan ding chidang dang chu ISL club hai ko ma an selfie ding ani Ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi ro